اف دیمنین پروژه جوت سایت کرنا ریاد نافبرا هر دو باجارن قامشلو و دیرکه دنه گجمها تباغا سالا 2022 و کار تیدا دست پیکر بو و دمه روداوه دیمن ججه کار بدست خست بون. پشتی سالک و هفت مهان تشتکی بربچاو جوه پروژه نهات یجیب جی کرن. لگوری زانیارین که تورامدیایی یا روداوه بدست خستنه پروژه جوت سایت کرنا ریا قامشلو دیرکه کجبلی هر دو باجاران ده سه باجاروک و 500 گند جه سوده وربگرن نتا که پروژه کو کار تیدب تمامی راوستیایا. یاریگه فوتبوله لباجار کوبانی جی 3 سالان کار تیدر راوستیا بو. لیلگوری زانیارین که تورامدیایی یا روداوش کوبانی بدست خستنه لداویا کانونا دویم آسال 2023 کار لیاریگه دیسا دست پیکریه. جباجار کوبانی پارێزەر فەرهاد باقر تۆرامەدیایی یا ڕووداوێ را گوت ێریشên ترکیە بۆ سەر بینەسازیە ڕۆژئاوای کوردستانê پرۆژeyên خزمەتگوزاریê ئاستەنگ دike. Destpêka 2024 da dagirkeriya Tirkî ew bingeha bunyê tehtîye wekî ku dibêjin istihdafatê wê bi şeklekî daîmî û dewrî nahêlê ku rêveberiya xweser va projana bi serî bike. Li ber xwe dide tedî dordpêşgerî Bakur Rojhilatê Sûriya ji her alî da alîkî astengiyê rejîmê alîkî ew şerê ku di navbera rêveberiya em bêjin Qesedê û ew xelayê Daeş li alîkî Tirkiye rehetiyê nade çi tişt dihêlînê ku ev herên bi ser keve Tirkiye astengiya jê re çêdike û bilexas di vê demê dawî da. Lê rêveberî ew karê xwe berdewam e Stadyoya Kobanî tedî demekê rawestiya lê niha di lemesatê dawî dayê wê bi serî bike niha nexweşxaneyeke mezin li Kobanî tê ava kirin. لگوری هن چافکانیین کج روداوی را آخوینه خرجیین چاکرنا بنسازیین که راستی ایریشن ترکیه هاتنه سدما راگرتنا بودجه پروژیانه. لهن چافکانیین دنج روداوی را دانه زانین که گندلیا کارگری تنبونا شفافیه و چافدیریا پیویست هن سدمین دن انسستبون و راوستانا کار ده پروژین خدمتگزاریه دنه. حسین عمر روداو